Evo ti rekao, pardon, nazvu na sebe tuđe. Vidiš, nažalost, nije dobro. Duša našim, slava Tebje, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikom radovanije, iže propovjed Trojica jedinosušnaja. Isaije likuj, djeva imje vočevje, i rodi sina Emanuila, pogađa i čelovjeka, postogim ja jemu, Jegože veličajuše djevu blažaje. I nebo i zemlju, i sva stvorenja, i sve ljude, i sve zemaljske narode. Veliki dar Božji, velika radost. I zato blagodarimo onima koje je Gospod nadahnuo da ovdje na ovom mjestu podignu ovu malu, ali znamenitu svetinju koja je izdanak Sergijevskog posada i Sergijeve lave. Na prvom mjestu koristim priliku da zablagodarim našem bratu i gospodinu Vitaliju Ivančikovu sa njegovom porodicom iz Novosibirska, iz Rusije. Da mu zablagodarim za njegovu revnost, za strah Božji koji ga je ispunio, za ljubav Hristovu koja ga je dovela ovdje među nas i koja ga nadahnula da ovaj hram ovdje podigne u slavu Božju, a u čast prepodobnoga Sergija Radenaškoga. Dragi brate Vitalije, evo, u ime Mitropolije Crnogorsko-Primorske vas odlikujemo pohvalnicom za pokazano usređe i revnost u služenju Hristu Bogu našem i bližnjima svojim u gradnji i obnovi hramova i svetinje Božje. Svetinja da vas čuva i da vas hrani i da vas brani zajedno sa vašom porodicom i zajedno sa cijelim Novosibirskom i zajedno sa svima nama u sve dane vašega života
Amin. Bože daj. Takođe koristimo priliku da zablagodarimo i našem bratu Velimiru Dragoviću iz Bara i za njegovo pokazano usređe i revnost u služenju Hristu Bogu našem. Naš Velimir Dragović, koji je svojim rukama sazdao i onu crkvu Svete Trojice gore na Svetoj Rumiji i malo on ide gore kod one crkve da je pogleda, da je čuva i da je hrani i da je brani od zlih vjetrova i zlih ljudi bez ljubavi i da uči ljude upravo toj ljubavi, koji je ovdje uložio veliki trud u gradnji ovoga svetoga hrama, a ja se nadam i u buduće i on i naš glavni kitor da će oni nastaviti da se ovaj hram potpunosti završi i ukrasi svim ljepotama i da bude istinsko ogledalo ljepote lika Hrista Boga našega. Bog vas blagoslovio, brate Velimire, kao i sve one koji su na bilo koji način doprinijeli da ovaj hram danas bude osvešten i da se oko njega sabere. Ima neke njoške i dva noža. Mati tamo. Ajde,